etagwo Paul Munene Kariuki Joeka mweke gaka nyambe gucokirie ngatho cia mwanya ni guthii na mbere na gutiorera na gikwamukira metha-ini ya mohoro muthenya wa umuthi akiri ni tariki 2 mweri-ini wa 11 geto maina wa muconani maingi twikuhaririirie kuma ituri citiganite cia bururi uyu na mbere da nyambe ngumenyithia ati muthamaki wa gatatu King Charles akiri guku bururi-ini kuria muthi agikinyite kuria kaunti-ini ya Mombasa na ni akirigire gucerera kambi ya mbirarũ cia mai-ini kuria kaunti-ini ya Mombasa ni maya na mangi maingi no mbere da tukwamba kwamukira matemo ma mohoro maya. Mwena mara tukuhaririirie ni Iceera Ria Muthamaki Charles wa gatatu na mutumia wake Kamila kuingira thikũ ya gatatu guku bũrũri-inĩ makĩrĩgĩrĩrwo gũcera kaunti-inĩ ya Mombasa. It's very unfortunate kwamba leo tunapoteza mtu in the line of duty. Huyo alikuwa anajitafutia riziki yake hapa ndani. Na leo ituri yake hakumumira aikari akasarani kaunti-inĩ ya Taita Taveta ndio wa mũndũrũme ũrĩa ũrorĩtwo kwa wiki ĩmwe kuonekana akuĩte. Hizi ndovu zimekuwa changamoto za jioni zinatokea mapema saa 2 na asubuhi zinatoka watoto wakienda shule. Nao aikari a Iceera Ria Columbus gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Laikipia ithũĩro rũrũngana magĩtetia gũtharĩkĩrwo nĩ njogu na iria irathũkangia mĩgũnda yao. Na ngomenyithia ati umemerekia uyu ni ũragũkinya na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe ng'enda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook ni @Muthingi TV, nayo kuria rũrenda-inĩ rwa YouTube ni @Muthingi TV, na kuria rũrenda-inĩ rwa X ni @Muthingi TV. Twambĩrĩrie na riboti kuma kuria kaunti-inĩ ya Mombasa. Na nĩ ati mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto ni acerete kaunti-inĩ ya Mombasa kũrugũria tabarĩra citiganĩte cia ũthii wa na mbere kuria arugũrĩtie barabara ya kilomita itakũnyihĩra 33. Ukiri na uguo Ruto ni erire aikari a kaunti ĩno ni ũgacĩrithia mĩhang'o yothe gĩcukĩro-inĩ kĩa meri kĩrĩa gĩkoragwo kaunti-inĩ ĩno nĩguo gĩkorwo gĩkĩheana mĩeke ya mawĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ ĩrĩa ĩkĩagĩte na njĩra ndaya. Eke tukorwo tukiamukira riboti ĩno ĩrĩa gũtũhingũra Gikunjuro gitu kia mohoro muthenya wa ũmũthĩ. Analifungua wapi vigelegele? Lakini polepole tutahakikisha kwamba tunapanga taifa letu sio kwa maneno lakini kwa maendeleo na miradi. Tunataka tushirikiane pamoja. Tunataka tupeleke taifa letu la Kenya mbele pamoja. Safari hii tunaweka mpango kamili ambayo itapanua poti ya Mombasa, itapanua poti ya Lamu, na tutahakikisha kwamba ajira inapatikana, rasilimali inapatikana. Level 1, 2, 3 hakuna kulipa pesa yoyote. Yenye mnanielewa? Community health promoters 2,300 watafanya kazi hapa Mombasa. Anawachilia greda ya kwanza. Anawachilia lori wapi makofi. Na tukitigana na riboti yo kuma kuria kaunti-inĩ ya Mombasa, jitikira riu tukorwo tukihukira kaunti ya Kiambu. Na ni ati ajumbe bunge-inĩ ya kaunti ya Kiambu ni marutite mũkana wa thikũ 21 cia kuhagũra gavana wa kaunti ĩno niwe Paul Kimani wa Matangi. Mũkana ũyũ ũkinyanĩra wona aga kwamũra maabitha honge-inĩ citiganĩte iria cirĩ na ũnyihu wa maabitha aya hamwe na arũgamĩrĩri a mĩthubarĩ 6 iria ikiri hatĩka-inĩ ya gũte ciringi bilioni 1.3 kũrĩ bengi nene ya thĩ.
reka tukorwo tukiamukira riboti ino na njira ndaya. But we have just given him 21 days. He responds to whatever we have proposed, that we must have an inclusive leadership. We have given 21 days. After that, then the process takes its course. Jina yangu naitwa Julius Kahora Waweru. Mimi ni mwakilishi wodi wa Gikunjuro ward in Gatondo South Sub County. Tunaalika EACC na DCI wachunguze mambo yanayoendelea katika Kiambu. Mwanzo kabisa ni kuhusu mambo ya utengenezaji wa barabara. Barabara zinatengenezwa na mchanga ambao hujafikiwa kiwango cha kutengeneza barabara. Yaani vile maram inaletwa ni mchanga ama udongo wa kulimia, lakini si udongo wa kutengeneza barabara kama maram. We rise to condemn the failure by His Excellency the Governor of Kiambu County to the national values and principles of governance as established in Article 10 of the Constitution of Kenya. Since he took office in 2022, Hon. Matangi has operated the affairs of a county as a personal kiosk with retro respect as to the importance of county assembly as far as oversight, transparency, accountability, representation and sustainable development is concerned. Thank you so much. My name is Ruth Waidera from Githega Ward. We call him the governor of Kenyeji Chicks and governor of Miu Miu. Today we have lost our 1 billion EPZ zone. It has been allocated to Murang'a and it was supposed to be allocated to Kiambu because we were not able to provide the right documents. Our aggregated packs, the county aggregated packs, have not yet started because we have issues with Warohio Farm. We don't have the property in our name, and governor knew all those things and he's not. Na tukitigana na riboti yo kuma kuria kaunti-ini ya Kiambu, njitikiria riu tukorwo tukihugukira riboti ya kieha kuma kuria kaunti-ini ya Taita Taveta, na ni ati aikari a gicagi gia Kasarani mwena wa Voi guku ni kaunti-ini ya Taita Taveta marokire gutungwo ni itu ria kieha kurumirira ikuo kia mundurume umwe uria marakoretwo magietha gwa kahinda karaya. Aikari a gicagi giki gukire na uguo maugite ati marekuira wira uria rutaga wa kwenja muthanga, magikuira muthanga uyu niguo urakorirwo ukimuthika na kumuruta muoyo. Reke twamukira riboti na yake ha kuma kuria kaunti-ini ya Taita Taveta. Mimi nafanya kazi ya mchanga hapa. Huyu mwenzangu ni kama tuliwachana kama wiki moja na hatujamuona tena. Sasa zile changamoto tunapitia nini? Hatuna facilities za kuchimba hii mchanga. Tunatumia manpower. Shaelewa. Na ile ukuta vile unavyoona iko weak. Ambapo ukienda deep ile gravity ona, alafu hakuna venye waweza kimbia ukatoka. Fortunate kwamba leo tunapoteza mtu in the line of duty. Huyo alikuwa anajitafutia riziki yake hapa ndani. Na sisi tunajua zile changamoto za kazi ambazo ziko kwa vijana, na ni sekta ambayo amekuwa amejituma sana kutafuta riziki kwa familia yake. So leo tumepoteza mwenzetu na ni masikitiko makubwa. Na tumuone ile hali ya mwili iliyokuwa pale ndani. Langu mimi ni kuomba familia. Ndio nimejaribu kuongea na mmoja lakini mambo ndio wakae. Waone kama tunaweza saidiana as soon as possible tuweze kustiri ule mwili juu ile hali iliyokuwa pale ndani. Pili pia ningeomba wale ndugu zangu wote ambao wanafanya sekta ya mchanga, maana tuko wengi, tuweze kusaidia familia, at least tuweze kuhakikisha wameweza kukamilisha mazishi yanavyotakana. Ile kitu ningelipenda kama department wakae chini wa regulate sheria zingine. Kwa sababu unaona kitu kama hii sasa definitely inatuangukia sisi ambao tulikuwa hapa chini, area MCA, area MP, the senator, wale ambao wako ndani ya Voi, tuweze kusaidia familia. So the moment tutakuwa na regulations za vitu kama hizi zinapotokea, tunaweza kusaidiana kwa nguvu moja. Na tukitigana na riboti yo yake hakuma kuria kaunti-ini ya Taita Taveta, njitikiria ngoro ngikuhunguria nginya kuria kaunti-ini ya Laikipia ya Ithũĩro, na ni ati aikari a itura ria Karandi guku ni kaunti-ini ya Laikipia ya Ithũĩro ni mambikite tia kutharikirwo ni njogu iria iratharikira migunda yao na kumitiga utheri kumana na guthukangia mimera yao. Gukiri na uguo, aikari aya maugite ati ni mageretie kuhura riboti rwa guthaitira nyamu rwa KWS utari uteithio ona umwe mari marona. Riu maikite mutongoria wa bũrũri Ria Ruto makienda amateithĩrĩrie kuona ona ake nĩ mũrĩmi na mbae ĩmwe. Reke twamũkĩra riboti ĩno kuma kũrĩa mũhuro wa kaunti ya Laikipia ya Ithũĩro. Kwa majina ni James Keiro Gatheru.
Mimi ni mkaaji wa hii itura ya Korubas. Na shida yetu ni hii ndovu zimetusubua sana. Tumepakana na hii msitu wa Laikipia Rariak. Na hizi ndovu zimekuwa changamoto. Jioni zinatokea mapema saa 2 na asubuhi zinatoka watoto wakienda shule. Kwa hivyo sisi tunaogopa, tunahofia hii madovu zinaweza fanya madhara kubwa. Lakini kuanzia mwanzo wa mwaka huu imekuwa sasa ni mtindo wa madovu kutokea kila siku, kama sio kwangu iko kwa jirani, kama sio kwa jirani iko kwa jirani huyo mwingine. Na baada ya siku chache bado ukifikiri wameenda hata bila kujitayarisha, unaamka asubuhi umekuta na ndovu wamelala kwa shamba. Hiyo kazi ya miaka 2.5 inakuwa reduced to 0. Tungeomba rais wetu ambaye ni mkulima namba 1 angalie ile watu wanahusika na viazi ya 1300. Tumepeleka malalamishi kwa idara ile inahusika na wanyama na hawakujagi kutuangalia. Wakija wanasema si yao ile mpaka wako mbali na area ya Rariak. Hawahusiki na area hii. Sasa tunashindwa hii wadovu ni za kina nani? Na tugukihoka ati aikari aya a Laikipia ya ithuriro na makiria kuma kura itura-ini ria Karadi magokorwo magiteithiririo ni ruhonge rwa KWS niguo makorwo makigiriria nyamu ici gukorwo igithukangia mimera yao. Riu njitikiria tuhugukira kaunti-ini ya Siaya ni ati mubunge wa Alega Samuel Atandi nyendekithitie maabitha a borithi gicigo-ini giki macenjio maya mokite thutha wa ciiko cia uhaguku wa ugitiri kuongerereka na njira nene ona thengia wa micemanio ya mahinda kwa mahinda ya kwaririria uria thayo ugukorwo ukionekana. Ciiko cia wici undu umwe na unyitani wa hinya undu umwe na njuragano cicungiriirie uhaguku wa ugitiri na njira nene. Riu akiendekithia maabitha othe a ceceni no makorwo magicenjio. Tukitomokera riboti ino. The cases of insecurity are rampant generally in Siaya, I must say that, but more particularly in North Alego. And we had the tragedy of 3 individuals, young men, being killed by thugs, and thugs who are known to be operators within the ward, who are involved in criminal conduct, raiding homes, beating up people, and now it has amounted to causing death to individuals, young Kenyans. And despite complaints which have been made, and the police coming here, the police commander and the county commissioner, there has been no improvement in security. Established that force to intensify security patrols in this sub-county. Very little improvement has been noticed in the area of improved security. Just a few days ago, we had more insecurity challenges where many people are still being beaten and robbed, even in broad daylight. We want to ask the national security organs, the Inspector General of Police and the Cabinet Secretary in charge of security, that you now must come on board and ensure that the people of Alego Songa experience peace. Because these continuous security lapses, where thugs are able to rob and kill people even during the broad daylight, is unacceptable. It's a sign that the security arrangement here has completely failed, or the total breakdown. We will not allow this to continue, and that's the reason why we have said that going forward we are going to form our own security vigilantes, which is going to work with the assistant chief and the chiefs to give us protection, because it appears that the police force is no longer capable of giving the people of Kenya security. This is the message I want to send to Nairobi, and we want to ask the minister. Tiyo ya kuma kuria kaunti-ini ya Siaya nio tukwamba guikiria nayo no ngithia guikiria ngutigira kiuria kia muthenya wa umuthi kia gukorwo kianariria nani kwetuka mwena wa Facebook ni @muthingi, Twitter kana X ni @muthingi TV, na nikio giki iguni tukuguneka icera ria muthamaki wa gatatu, tukuguneka kina icera ria muthamaki Charles wa gatatu wa Ngeretha guku bururi-ini. Moguni maria agututigira ni mariko? Twabe tuikirie hanini tugathikana na mudacokerera maya na make maingi.
uri murimi munini na ni urabatara ngwataniro na nyumba ya Mohoro ihinda ni riri amu Muthingi TV ni irakuhe mweke wa kwanirithia kimenyithia niguo ukurie biashara yaku na njira nene. Tuhurire thimu kugerera +7 7 5 2 3 5 kana utwandikire email niyo sales@lookuptv.co.ke ukatutume ndugu na tutirithanie hamwe amu ndugu ni makinya. Nako kaguru karime gatihana kari muhu nake mumagari niyo nagira tutaga wira wa kwendia hema negeka na ngonia kino wira wa diraga na goko niyo ni tutamburaga kio gitu na thabari itu miethere-ini akai kunyita ugeni goko kwa Muthingi TV nikio ni tugicemanagia o kiumia tabarĩra-inĩ ya mwĩhang'ĩri turi na mwĩhang'ĩri witu agitutirithia thabarĩ yake kinya hau akinyite yandiko ni muthuri wiho andikitwo gibanda kihare rugongo ni oguku ceceni-inĩ ya Muthingi TV na niĩ Mwangi wa Murugi. Gavidi ne murimi muramati na nie njoroge na hindi ciothe ngwiraga njukaga gugubundithia maindo megie no urimi na taririkana turagubundithia urimi wa mbembe tugabundithia wigi wa ng'ombe wigi wa nguku wigi wa mburi na maundu mothe mahana urimi hindi ciothe ungikenda kuruta urimi kana kuruta wira wa urimi uria urakurehera mbeca ririkanaga gutire mundu ungi Kenya ng'ima ungigubundithia urimi tiga njoroge na umuthe ndirakwira umuthe ni hindi iria uguthomera na mikana gibindi giki gigokaga kuri we o Jumamothi thaa 8 Jumamothi thaa 8 thiini wa Muthingi TV withomere wionere na uhige na urimi ririkana gibindi niki murimi muramati. Na nĩ twagicokereria na nguririkania atĩ kiuria gĩakwa ũkorwo kĩnjokeria kũrĩa kwa @Muthingi TV mwena-inĩ wa Facebook ikiuria kĩgemaine na kĩguni kĩrĩa tũkũgunĩka nakĩo kuma harĩ icera rĩa mũthamaki wa gatatũ wa icera rĩa mũthamaki Charles wa gatatũ wa bũrũri wa Ngeretha ũrĩa ũkĩ gũkũ bũrũri-inĩ kwa icera rĩa thikũ 4 ũmũthĩ akĩrĩ nĩ ndukũ ya gatatũ. Na tũgĩtigana icio tũthiĩ na mbere na mohoro maitũ nĩ atĩ Ministry ya kĩgĩna nĩ ĩkuruhanĩtie mũingĩ ikĩro-inĩ cia kaunti ĩkĩrongoreria kũrogota mawoni megemaine na bajeti ya mwaka wa megemaine na bajeti ya mwaka wa 2024-2025 kuringana na munini wa mũigi kĩgĩna nĩwe Iceera Ria Akenya augĩte atĩ Akenya makĩrĩ na wĩyathi wa kũheana woni wao harĩ maũndũ megiĩ ũheani wa kĩgĩna kũrĩ kaunti ciothe 47. Tũtamũkĩra riboti ĩno. Sub-county imekuwa na watu ambao wamekuja na kufanya participation, na niseme ya kwamba kulingana vile naona wamechangamkia sana, na nikitaka kusema kwamba yale ambao nimeona wanasungumzia ni mambo ambayo ni muhimu sana nchi yetu, na wengi wao wanaichukulia kama jambo muhimu sana kwa kuhusishwa kwa hii mambo ya budgeting. Tunafanyanga census. Laikipia county tunasema tuko 592,000. But for us to be allocated resources, the population index is a key factor.
among other factors, and wakulima and wafugaji, hizo vitu zote wakuje at least upande huu, manake sisi tulisukumiwa wakati ule wa serikali zingine, mara tunaambiwa tuko Central Province, wakiwa upande mwingine tunaambiwa tuko Rift Valley. Sasa sisi tunataka serikali yetu itutengenezee mambo yote. Kama tutasikizwa na serikali tuweze yani hiyo barabara ama tuwekewe hiyo bridge kutoka pale ndio tuweze kufuka tuingie kwa barabara nzuri, alafu tuwekewe lami kutoka Nanyuki to Doldol, hakika tutakuwa tumefurahi. Amwendi peke yenu. Alureke tuhugukire kaunti ya Embu na niati ukui sekta-ini ya bodaboda ni uthararite kumana na ikundi igiri cia bodaboda gukorwo igikararania iguru rigie utongoria wa ikundi ici. Githagathago giki kiambiriirie riri mubunge wa Manyata Gitonga Mukunji aretanite mucemanio wa atongoria a bodaboda kuma miena yothe sekta-ini ino, na nigetha kuria gikundi kimwe kiragikorirwo githarikira mucemanio uyu na kirakorwo gikiuthararia maragithararania iguru rigie utongoria kana maragikararania iguru rigie utongoria wa sekta ino ya bodaboda. Reke tumukire riboti na kuma kuria Mohoro wa kaunti ya Embu. Tulikuwa machairman wa picking base kwa karibu zote za Manyata. Tukaita mheshimiwa ndio tujue kutoka tumchague amekuwa akifanya mambo. Tulikuwa tunataka kumwambia tunaona kile anafanya na tena atuelezeni mipango mipi yako nayo kuhusu watu wa bodaboda tunapoendelea. Na kama sasa ni wakati wa mvua. Tukienda kuangalia vijana wengi tunabebea kwa mvua. Kwa hivyo ile kitu tunahitaji kutoka kwake ni atuletee maendeleo, sio kutupiganisha. Katika ile dina governor ambaye ameorganize ya kutafuta pesa ya kusaidia vijana wetu wa bodaboda, kwa sababu kwa hiyo mpango iko kitu inaitwa kama NHIF ambayo vijana wanajaribu kuhimizwa wapate. Na pia governor yuko nyuma hiyo mpango ambapo governor wetu alisema vijana mtakuwa mnalipiwa 150 na nyinyi mnajilipia 150. Kwa hivyo mimi ningeomba mjumbe wetu tafadhali, wewe wacha kuleta mambo yako ya siasa kwa watu wa bodaboda. So sisi tuna support mtu wa Manyata afanye kazi yake na afanyie Manyata kazi, na sisi hataki siasa hii. Hii si time ya siasa, hii time ya kufanya kazi. Jeshi ya bodaboda ya Embu Town. Nataka kuambia hivi. Mundumishe amani. Ni sawa sawa. Mutie bidii. Ndio dakika ya mwisho, at the end of the day utaenda kwako nyumbani. Na tugitigana na riboti iyo riu tuhukira riboti igi ciama cia kiuteti ni ati atongoria a kiama kia UDA maugite ati ithurano cia kiama giki iriga ibangitwo gatabanio Dithemba 9 igakorwo ciri cia uma na waragania. Uria wari gavana wa Migori na uria rugamagirira kiama giki mwena-ini uyu augite ati gutiri mundu ugwitikirio gubunja kiama giake na kuingira kiama kia UDA. Maya mokite oriri gukoretwo na nditimurano ya ciama cia kiuteti guku bururi-ini. Reke twamukira riboti ino na njira ndaya. Really want to strengthen the UDA party. We are all aware that during the last general elections, the UDA party got overwhelming support, but not everywhere in the county. And we are also aware that come 9th of December, the party will be holding some elections. Unless we'll get fresh directions from the party headquarters. But as it is, the party is preparing to hold some grassroots elections by 9th of December. We'll be so much balanced, very, very objective, kuna mapendeleo, and hii maneno ya haki na ukweli itatendeka kwa hii chama cha UDA. Nobody is forcing anybody to fold his or a party. That is not anywhere. Tulichagua viongozi wa chama ya UDA na tulikuwa na manifesto ile tuliambia wapiga wetu wa kura na wakakubali kwamba tukupigia serikali ya UDA kura. Kwa hayo tunasema asante sana kwa members na kwa wapiga kura wote katika nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo tuko na jukumu kama chama, tutafuatilia hao viongozi kuhakikisha ya kwamba ile mambo yote tuliweka kwa manifesto na ile contract tuliweka na wananchi wameisukuma kutoka page 1 mpaka page ya mwisho.
Na rĩu reke tũhũgũkire tũrore ũrĩa iharo-inĩ kũrakĩgario na twambie na riboti igĩmaine na Bandari gũkĩrĩria Police FC. Na nĩ atĩ kĩrabu kĩhambatanaga mbĩtĩka cia FKF PL Bandari kũhĩtũkĩra mũthaki wao Mohoro Nyamwai Benja nĩ marahotire gũkĩria hinya kĩrabu kĩa Police FC na kũmakomania na bao 3-2. Mbĩtĩka ĩrĩa ĩrathakagĩrwo kĩharo-inĩ kĩa Mbaraki gũkũ arĩ nĩ kaunti-inĩ ya Mombasa. Reke tũkĩone ũrĩa anake aya marakorirwo magĩkarangana kĩharo-inĩ kĩu kĩa Mbaraki. Hii game imekuwa end to end, ni game imekuwa tight. Timu yote ingeshinda hii game. Polisi wangeshinda, si tungeshinda. Lakini fortunately luck imekuwa pande yetu pia kwa sababu imekuwa strange game. At one time tulikuwa comfortable na time imeisha, lakini wame come up. Tuka equalize, waka equalize. Dakika mwisho ndio hivyo wenye fighting spirit ndio umetoka na game. Kwa hivyo tulikuwa na more anger na more fighting spirit ndio imetupa ushindi ya game. Na tũrĩa hau ciĩgiĩ mbĩtĩka cia FKFPL nĩ atĩ kĩrabu kĩa AFC Leopards nĩ kĩranyitirwo draw ya bao 1-1 nĩ kĩrabu kĩa Kariobangi Sharks kũrĩa marahambatanĩra kĩharo-inĩ kĩa Ulinzi Star nao ageni mũno rigi-inĩ Shabana FC. Nao ageni mũno rigi-inĩ Shabana FC marakorwo makĩanũrwo nĩ Gor Mahia bao 1 kĩharo-inĩ kĩa Kasarani gũkũ nĩ mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi. Reke tuone mbĩtĩka ĩno ũrĩa ĩrakorirwo ĩgĩthiĩ na mbere. You think maybe it would be better if the game would finish 3-3, so the fans would enjoy more goals. But interesting game for me. We try to win, they try to win. We try to find a solution against them. They also were prepared well. So I believe that during the other games we will see that this point is very important because Shark is a good team. We are getting somewhere. So we have to take this one point with to be humble. I know the fans are always demanding in AFC, they always want to win, but we are getting somewhere. First half, we had 1 or 2 chances, even in the second half. But honestly, I think AFC came up a bit strong in the second half. Did some good counters, very dangerous on set piece, very good corner kicks from them. And the effort together with their coach and the players, whatever they put in the second half, maybe they deserved more. So to me, I'll say that I want to appreciate for the point I had. Ngatho cia mwanya nĩwe wetĩkĩra gũthiĩ na mbere na kũgũnjĩrorera ngũmenyithie marĩa makĩhanĩkĩire gũkũ bũrũri-inĩ na riboti ĩyo ya maumĩrĩra ma mbĩtĩka cia FKFPL nĩ cigũgĩtigĩra mohoro maitũ ithaa-inĩ rĩrĩ ngũmenyithia atĩ mũtambũrũko wa mohoro maya nĩ gũkorwo ũkĩũkinyĩra wona ciahanda thaa 1 ya hwaĩ-inĩ na Kariuki wa Rwati na ngũtiga na ciugo ciakĩrirwo atĩ ũndũ wa bata mũno mũtũrĩre-inĩ ti gũtũra thĩ ĩno ĩndĩ nĩ ciĩko iria twĩkaga igakorwo ikĩhutia mũtũrĩre ya andũ arĩa angĩ na igakorwo ikĩmacenjia. Ũcio nĩ Nelson Mandela ũrĩa wakĩrĩ mũtongoria wa mbere wa bũrũri wa South Africa. Inani rĩakwa nĩ Maina wa Mũcega ikwendithĩria mahinda mega.